Clear tu le ngai tha tu te kar thar thotan ni chibai le vek ule karliam ta kar top inke result ngai nom tak sei tur om nual maya chung te chu kan clear let anga tin football thuleng te po thira ngai thla ho na in nei le donong o tun trum chu Indian I League champion a train bul tran don ta illa India football hi achiri zia chu kan lo hretlang thevin arinom towa tun thla ni rukhan inel na hi zo fel ani towa chuti rualin champion tur ero an soi theilok lo ani kha an boina chungchang vel chu kan lo da towa claim han soi le ta zoi ila season atop khan Churchill brothers chu achung bera an oma chuti rualin intercast silam chu namdari nen aning khel truma namdari khel thelo tur a khel awangin intercast silam hian an complain an hlotling ani chon point thum hlo chuak thei an ni ya hemi hi AIFF lamchon atira point thum an han pezeta ma se anua an suit gear le hemi chungsa hin intercast lamchon complain an the lut zoya ngai to chian ani tor thu an soi ani kha hemi a hian intercast point thum pek an ni chuan I League champion tour an ni ya hemi wang hen ni ruka I League zo to kha champion team ero an soi thei lok lafa AIFF lam chuan ni somni pariata anti chian tur thu an soya ma se ahun pot toy hratin ni som pathuma champion tour anti chian tur thu an soi ani kha league azo vek towa champion tour ero an lati chiang theilo tin ani chu hemi chungchanga hian thungai to ani ma po hian AIFF president Kelen Chaube chuan Churchill brothers lam hi champion te po alo volom pui to ani kha hemi tang ringot po hian thil a fel tok lo chu alang chiang hle hetia alo volom pui nu lok kar liam ta kar to pa khan Churchill brothers he champion apon an ni zui ta nge ya intercast lam hian Court of Arbitration for Sport CAS nena complain an the lut vele ngala AIFF lam atang chan Churchill brothers lam hi champion apon an ni towa ma se CAS lam hian thil an ti thei ang reng khop maya thil hi alain thak dang lam thut thei tin ani chu league an zo vek towa tun thleng hi chuan an la boi chun zom zel tin ani chu Churchill brothers lam hi champion apon an ni ta ka chuan season thara Indian Super League ka anin pet kai don ta anne chuti rolin CAS lam hian engtiang in nge thutluk na an ron siam don ero kan langai chan vele phot chu angai don a ang hle ole ti hian han ti phot mai la India football hi chu achiri laklo deuh anne hui ham tila kalsan phot mai o English Premier League lama lut vele ta ila karliam ta kartop in khel munam taka he inel na champion lai Manchester City chu UEFA Champions League khel phak an tumna konga an che that chun zom chho ta khop maya har satakin an khingpui Everton chu Sydney fa in an ne he in khela hen Everton lam hian goal shot tum riat an nei ya City lam hian goal shot tum som patni an nei ve bok team patni te hi anin ne tok teu khop maya minute som riat na thleng chuan team patni te goal lut lovin an lain ne toka Everton team po an hlau om thin le goal alu don lo nia alan nu hun top lama ero goal ni kan muta City tan minute somriat palina roll tharma ba eng tak nei tun naya ron che tha mai Nico O'Reilly John Matthews Nunesa siam sak atangin ma an hruina goal aron khonga goal dang lubel zui lok lovin hun top roll deu tho minute som ko patni na gondagan siam sak atangin Matthew Kovacic chuan an goal ni na aron khong zui leya City lam hian hun top nai lama goal ni an khong mang hian point thum hlutak an lo chuak ti hian nena chang team Manchester City lam hi khel som thum pathuma point som nga pariat nen palina anom zui zela season thara UEFA Champions League khel turin an din mun a thata hle heti megla hin Everton lampo an relegate don lo ti achiang to bok in kheldanga Aston Villa lamin tun naya che tha mai Newcastle United chu an ron bar khai zok maya Newcastle United hi Villa lam hian Villa pa ka hian goal khatin an lo ne he in khela hian Newcastle United tan Fabian Sargent goal khat akhunga Aston Villa team tan hian Oli Watkins yet masen mai ba ka amadu onana ten goal khat theu an khunga Newcastle United defender Dan Burnson an lama goal khat atilut pal bok ti hian Aston Villa team lam hi khel som thum pathuma point somnga pasari nen pasari na anin suan chawa
UEFA Champions League an khel phak mai rinna alian ta hle Newcastle United lam ero point somnga pakwan en pathumna anom zui zela an hnoya omte an che tharo sia anni lam hi an din mun a che thut mai te poin arinom chho tran ta thung season kalme ka tal boy kan ti tebula pahni na Arsenal team lam point an che that an chun zom chho zela an king pui mol nei to Ipswich Town chu olsam takin silify ngotin an ne Hein khela hian Ipswich Town lam hian target a shot tum khatma an nei lova Gunners lam hian goal shot tum somni pali zet mai an nei thong in khelpum pui thlera po Arsenal hian an ngam khop maya Ipswich Town lam hi an kat luan deuh thak te po ati thei ome in khelbul an han trana minute som pali na leka Bukayo Saka bol lak lu thatak chu dinglam sira tangin Martin Odegaard chon Leandro Trossard tan asiam saka Trossard hian gola chantirin sikhat fain a team hi ma a hroi pui hemi nuwa hian goal alu bel lok lava minute somni pariat nai ro goal kan mu bel le Bukayo Saka thora atang bukin Mikel Merino chuan Gabriel Martinelli tan bol thatakin ada luta Martinelli hian an goal ni na aron khung zui le minute somthum panhi na Ipswich Town defender Leif Davis chu red card mang no chu ania an din mun hi achiat chun zom ta hle Arsenal team hian first half a goal dang ero an khung bel lova second half minute somruk pakwana Declan Rice a siam sak atang Leandro Trossard chuan an goal thumna aron khung zui leya Arsenal hian ngam zui zelin hun tha po anin siam nola hun top ma shet minute somriat pariat na Zinchenko siam sak atang Ethan Waneri chuan an goal li na aron khung leya goal dang lu bel lovin Gunners lam hian silify hian ne na an chang zui ta anne ti hian table thar bera Arsenal hi khel samthum pathuma point samruk paruk nen pahni na anom zui zela Ipswich Town lam ero khel samthum pathuma point somni pakhat nen som pariat na anom zui zela an chungo West Ham United an phak lo na hi atam towa an khel maba ka te hian chak vek po ni se West Ham United point nei zat point somthum paruk hi an ni rual thei don chia West Ham United an chak lo veka an ni lam point goal an lo khung treu angai tenani chu hetia han chut mai chon Ipswich Town hi kan mang tha to ti la kan soi sualin arinom lo hle pathian ni zanlama in khel danga Manchester United an chak zo lo le tange nge ya Premier League a chon hui ham tila anni hi chu a soi fia berin arinom an che tha thei meu lo ani ber mai Car top in khela hian United hi an king pui an mi khwal Wolverhampton chon Old Trafford ta sikhat fain an ne he in khela hian United hian goal shot tum song pahni an nei ha Wolverhampton lam hian goal shot tum li nei thungin in khel pum pui thlera ero United an chung nung zoka point lo chwa konga ero Wolverhampton awan nei zoka an tang ta thung Old Trafford ta in khela hian atira train United hian an nor na khop maya hun tha po anin siam noal ma se poimo golero an khung thei lok lova minute somni palina kobi mai non a hun tha nei abo pel chu awuyom hle first half a golut lavin team pahni te an thrina minute somnga pariat na Wolverhampton lam hian free kick a train hun tha tak mai an neya ma se an ni lam point an hun tha nei hi an bo pel vele minute samruk pathumna United hian hun tha tak mai an neya Rasmus Højlund chun hun tha an neya ma se a hun tha nei a bo pel thung hemi konga hian Højlund hian a teammate te han pass ta mai se ti thei ania ma se Højlund hian ama ti tlang a thlang ta zoka a hun tha nei hi a bo pel zuita ani minute somsari pathumna Bruno Fernandes on hun tha tak mai anei velea ani po hian a hun tha nei a bo pel vele United team hian an hun tha nei an bo pel chhaumar mar maya minute somsari pasarina an tuarta minute somsari pasarina him Pablo Sarabia chon free kick a train goal thazet mai a khonga onana ti solte po tile taila kan soi solin arinom lo hemi nu hian United hian goal khung tumin tran an lana sakhop maya minute somriat pathumna an hun tha nei an bo pel phei chu uyom tak anne United team ne minute somriat parukna Mason Mount mangin hun tha an nei leya ma se hei po an hun tha nei hi an mang tangkai zo lo le bok hun atop zuita United hi an mol phau zui le ta anne ti hian table tharbera United team hi khel somthum pathuma point somthum pariat nen som palina anom zui zela
Wolverhampton lam ero khel somthum pathuma point somthum pariat nen som panga na an chho thunga an game khelnu nong panga an chak ta vek an ne United lam ero an game khelnu nong palia tumthum an tloma tum khat draw result an nei bok che cheve tak an ne pathiani zan lama in khel danga Chelsea lam ero in comeback ro pui an lan tira an king pui mol nei to Fulham laka sikhat fain anu fual zoka tangma se goal ni goal khatin ne na an chang in khel monam taka hen Fulham hian goal shot tum ruk an neya Chelsea hian goal shot tum song pathum an nei thong in khel pum pui thira po Chelsea lam an chung nong zoka point thum hlo chho phu zok an chak ti la afu ber ome he in khela hen minute thumna goal kan munga la he in khela hen minute thumna leka goal kan munga la Fulham lamin goal ma shoi an khunga ma se video assistant referee endikani nuwa he hi pomsak an ni talo thong Fulham lamin minute somni na ma an shoi tange ngeya tu naya che tha mai se sek non siam sak atangin Nigerian forward Alex Iwobi chon ma an shoi na goal aron khunga Chelsea tlar nung te he goal alu na konga hian dem an hlo hle first half a goal dang alu bel lava Chelsea hian an hun tha nei an hla nem hle second half a po Chelsea an chung nung khop maya minute somnga parukna Pedro Neto chon hun tha an neya ma se a hun tha nei hi abo pel minute samru pakhat na Jadon Sancho mangin hun tha an nei leya Sancho po hian a chet fu tok lo a chun zoma uyom tak an ne Fulham lam hian an tlar nung lam thuam chak tumin tran an lana sakhop maya ben sa trang point an lu tir nem hle ma se Chelsea hian an nor na ta zela an thora chu an seng ta nge hun top ma minute samriat pathum na roll tharma ba keng tak nei George chuanin an sipur sud na goal aron khung ta nge ya Chelsea team phur na po aron bel cha an ni goal dang alu bel don lo ni in alang manna final whistle arik ma shat minute som ko pathum na Enzo Fernandez on athiam ze alantira Pedro Neto goal khung tur thatakin asiam saka Neto tan thel phal chi po ani to lo Neto hian goal a khunga goal ni goal khatama an hruaina le point hum an hlo chuana poimo tak ani zuita anne ti hian table tharbera Chelsea hi khel somthum pathuma point somnga pasari inen UEFA Champions League khel phak chin panga na anin suan chawa Fulham avan doi zoga tang team ero point somli pariat nen pakuna anom zui zel thong pathian ni zanama in khel ngai ven hlobera Liverpool lam point hum hlutak an hlo chuaka an king pui mol nei tu Leicester City chu sikhat fain an ne he in khela hian mol nei tu Foxes lam hian target a sot in khel chung zongin an nei mi lava Liverpool hian goal shot tum somni pariat an nei thonga golero an khung thailo ang reng khop maya goal shot tum somni pariat an nei atang hian goal khat chau an khung thei an ne King Power Stadium a in khela hian atira train Liverpool hian hun tha an nei ngal mal maya Mohamed Salah chon minute thumna hun tha an nei ngal la goal ban a pet per hlova Leicester City an him sham minute somna Leicester City hian hun tha an nei vele ngal la NDD chon goal shot thatak mai aneya ma se ani po hian goal ban a pet per vele hlo bok hun tir lama goal ban pet per khan munual tinani chu minute somthum pasari na Liverpool in hun thatak mai aneya gakpo chon goal shot thatak aneya ma se Leicester City goalkeeper Hermansen chon thatakin alo ben chho sak first half hun top ma shat minute somli patni na Mo Salah chon hun tha anei leya ani point a hun tha nei hi abo pel vele second half an tran deuh chau 10 minutes somli pakuna Dominic Soboslai chon hun thatak mai aneya goal shot thatak nei ma se Hermansen chon thatakin alo dan sak vele minute somnga pathumna Leicester City lam hian hun tha an nei ve thonga ma sen hun tha nei ero hlo omlu tuka achuak lo thong minute somnga pasari na Hermansen bok aron langsar leya Liverpool lamin simikas mangin hun tha an neya ma se he hi gola alud lova Hermansen an fak aphu hle he min nu po hian goal shot thatak mai kan munol maya ma se golero kan mulok lo minute samruk pasari na Leicester City lamin Petson daka mangin goal an khunga ma se he goal hi pom sak an nilova Leicester City lam hian an ui hle goal kan mutange nge ya minute samsari parukna Liverpool tan Trent Alexander-Arnold chuan ma an hruaina goal thatakin aron khunga
he goal bak goal dang ero alu bel zui talawa Liverpool lam hian Arnold ta goal khat khung mang hian sikhat fa hian hne na an changa point thum an hlo chuak ti hian table thar bera Liverpool hi khel som thum pathuma point som sari pakwan en achung bera anom chun zom zela champion no moi choi turin point thum chau hlo chu an mamo towa khel nga khel tur lo ma khel khat chau chak an mamo to tinani chu awan doi zo ga tang Leicester City lam ero point som pariat nen som pakwana anom zui zela an relegate don ti achiang ta table hian som pariat na aya sanga an chho thei to lova season tharlama chuan championship lam an khel angai le to don anni hei mai bak en record thalo tak an siama Premier League atanga tum som pathum an relegate na ani hia Premier League chanchina relegate ngun ber record an siam ta anni Spanish La Liga lama lu chho vele taila kartop in khel monom taka Barcelona comeback ro pui an lan tira table ma shoi mek tu team Barcelona hi an chak don lo emoti no Celta Vigo laka goalie goal thumin hne na an chang in khel monom tak maya hian minute som pani na Barca hian ma an shoi ngala Inigo Martinez sa siam sak atrain Ferran Torres chuan ma an shoi na goal aron khunga hun tampo aliam ma minute som pangana Borja Iglesias chuan Celta Vigo tan an sipur aron sud vele first half goal dang alu bel lava second half an ran deuh chautin minute somnga pahni na Borja Iglesias chuan he in khela a goal ni na le Vigo team goal ni goal khatama an hruai na goal aron khunga Barca team an talboina tibel cha turin minute somruk pahni na Borja Iglesias chuan Carrera siam sak atangin a goal thumna hat-trick a siam na le goal thum goal khatama an hruai na goal aron khunga chak ngei turangai an nia Real Madrid tran tu te po an lom man hle mase Barca team hian thilmak an lan tir photo ang an lan tir lea goal alu nu reivak lo minute samruk pangana Rafinha siam sak atrain Dani Olmo chuan an sipur su then na goal aron khunga Barca team hian an ro pui zialan tir zelin hun tampo aliam ma minute samruk pariat na Lamine Yamal siam sak atrangin Rafinha chuan an sipur su zona goal aron khung zui le minute thum chung lekin an sipur an su zo der tinani chu pui hem tak an ne hemi nuai ro goal dang alu bel zui tamai lova anin hne tok ngei don ni te poin alang man ma se hun top ma hret minute som ko le parukna Barcelona lam hian penalty an hlo chuaka penalty hi Rafinha chong goal a chantirin atim ma hruaina goal aron khunga hun top zui tangal mahin Barcelona lam hi goal thum goal khata an huala an tran nuwa goalie goal thumin comeback ro pui an lan tira point thum an hlo chuak tihian table thar bera Barca hi point som sari pathum nen achung bera anom chun zom zela champion no moi choi thei turin an din mun an siam thazel Barcelona team mek to Real Madrid lam point thum an sual chuak rama an khingpui an Mikhol Athletic Club chu sikhat fain an ne he in khela hin Real Madrid hian goal shot tum som ni pahni an nei ya Athletic Club lam hian an ngam lo khop maya target a shot in khel chung zong hian tum khat bak an nei lo an ne he in khela hin goal alud lok lova minute som ko chung point goal alud lo anin ne tok ngei don niin alang mana ma se hun top ma hret minute som ko pathum na Real Madrid tan Federico Valverde chong goal ro pui big aron khunga a team hi point thum a hlo chho pui zui bok ti hian Real Madrid hi point samruk pakwan en pahni na anom chun zom zela khel in zata ma hruai tu Barcelona chu point lin an la phak lo ani Italian Serie A lama kartop in khel munam taka table ma hruai tu Inter Milan chu an chak zo lova an king pui mol ne to Bologna chon sikhat fain an ne he in khela hian hun top ma hret minute som ko pali na Bologna team tan Orsolini chon goal a khunga he inal na champion lai le ma hruai tu Inter Milan he sikhat fain an ne zuita an ne in khel danga Inter Milan mek tu Napoli ro an chak thunga an king pui mol ne tu Monza chu goal khat fain an ne he in khela hin minute som sari pahni na an game masa zoka ne na goal khung to tu Scott McTominay bok alang sar leya McTominay ya goal khat khung magin Monza team hi an ne tihian Scott McTominay hi a game khel nong pahnia man of the match a thlan ani chia bok
tihian Italian Serie table thar bera Inter Milan chu achung bera anla chun zom zela point somsari pakhat nen ma an hruaya an hnuaya Napoli omin point somsari pakhat bok an neya champion tum in boruak atang le German Bundesliga lama lut vele ta ila kartop in khel boruak tang tak maya champion turarin kaiber Bayern Munich in point home an lo chuaka har salutuk lavin Heidenheim chu silifa in an ne he in khela hen Bayern Munich tan Hurricane Conrad Lemar Kingsley Coman mai baka Joshua Kimmich goal khat theu an khunga point home an lo chuak tihian table thar bera Bayern Munich he khel som thuma point som sari pani nen achung bera anom chun zom zela an mani mek tu champion lai Leverkusen chu kartop in khela an chak zolo awangin team pani te point in thlauna hi asang ta khop maya Bayern Munich hi an champion don ti la kan soi solin arinom to lo hle inkhe result lam ka san taila football thuleng lama lut vele zoi don ta ila Philippe Coutinho atang hen bul tran donang o Philippe Coutinho chan tu na ya khan Liverpool team a chho san chungchanga an zona a changa Philippe Coutinho chuan footballer te hi chon ma chhop lian tak kan nei thin na chu mai ba ka suang thona po lian tak kan nei thin bok ka tet lai tang ka chak ka thi thei kha kalom ma chuti rualin Liverpool mangai lo tu tiamin soithin ero thudik tok lo anni Liverpool team ka mangai ma Aston Villa team ka zom chan po Liverpool team ka mangai wang anni khati hun lai khan Steven Gerrard khan Aston Villa team kha ain kola Liverpool team legend enkol tapa lu kha poiti na kan nei lova in pha noi takin kha tlap kha ka zom ta anni Liverpool so sana Barcelona ka pan chan ero ka suang to na ti hlotlin ka tum wang mai ani ya Liverpool team mangai lo wang engma aum lo ti in asoi English Premier League club Tottenham Hotspur lo enkol to Harriet na point thar aron nei vele ta Red Napson United team in Harry Maguire center forward ta an man chungchanga angai dan aron soi Harry Red Napson ka thil tling khan min barakhai ma chuti rolin Harry Maguire kha tar malama po alo tha thau maya kalau ngai to ran mai chu Harry Maguire an goal akhung khan Peter Crouch kha ania Peter Crouch kha player thatak ania ball ka nga a hlau om thin bok khatiang deuh chi kha Harry Maguire chungchanga hian kan hmuwa thil lo mom tak ani United team coach stan po hian thutuk na siam a har sa thin dona tuna an center forward nei te han en taila Rasmus Højlund hi a in khel ve mai ang ania goal a khung theilo ma chuwang chon Harry Maguire anda phai mai po kha thilmak ani lem lova chuti rualin min barakhai ve hle ani ti in red nap chuan asoi Liverpool team tana tun naya contract ziak Mohamed Salah po Lionel Messi le Ronaldo chungchanga zona zo ania Mohamed Salah chon anni hi football legend ro pui tak ania engtik lai point anni pahni hi chu an that je kan soi reng to hin arinom chuti rual chon ke ka ngai dan tlang takin han soita ila football khel ka mu to tha ka ti berte zinga mi chu Kevin De Bruyne hi ania ani hi football thiam tak anni ain khel te hi a mu nom ma Premier League bi ka phechon anni pahni ain ani hi ka thlang zokin ka ringa football moina thlen tu abel cha tu te zinga mi ani ting Kevin De Bruyne chungchang hi Mohamed Salah chuan asoi Liverpool am point ni pui transfer kongka lo in hong tura Morgan Rogers su Aston Villa tanga singlu antum tor thu tarlan ani vele tatlat maya Empire of the Cup News lamin atarlan dana Liverpool hian Morgan Rogers singlu tur hian amana po sum the chuanwal antum ni hin alang bok tundin huna Morgan Rogers si Arsenal Manchester City Manchester United mai ba ka Paris Saint-Germain te point singlu tumin tran an la ve mek bok David Beckham point thuthar aron nei vele ta Real Madrid le Arsenal te second leg aning khel ma khan David Beckham chon Real Madrid an comeback thai tur thu alo soi ani kha hemi chungchanga an zo na hi chang let le hin David Beckham chuan Arsenal and Real Madrid laka game ro pui tak an khel kha thil lo mom tak ania Mikel Arteta in kolmek team hi an thati achiang ta kalau ngai tu thin ang kha second leg ka athleng tami alo maya chumi aum zia chu Real Madrid kha an cheta viau ani lova Arsenal team hi an thahle ti na ani sok anni
Real Madrid team kha sithum faya nu fol no comeback thei tura chon a thaber an ni ya ma se a thaber dang thei turin Arsenal hi an thatok ti kan muta an ni chuwang chon Arsenal team hi kumin be ka champion thei turin din hun thataka an oma an tlar hnung an tha emema tlar malam point goal khung thei turin theina an nei bok chuwang chon kalo soi to thin te kha hlipin Arsenal team hi champion thei turin an thatok ti in asoi Manchester United lampoint daily star lamin atarlan danin nipui transfer kongka loin hong tura Marcus Rashford le Oli Watkins te chu inhleng dan ngai thu antum tur thu tarlan ania team pani te indoor na an nei mai rin na alien ta hle chuti rolin Oli Watkins in United thi azom du kher angem ti ero zona lian tak ani thunga tundin muna tlap lian tam takin sengno tumin an helme ka United lam hian Europa League champion no moi choya UEFA Champions League an qualify phak lo chuan Watkins in United zom adu kherin arinom lo chuti rolin Aston Villa lam hian Marcus Rashford hi senglo andu ti ero achiang thung Dario AS lamin atarlan danin Real Madrid ran tu fans omkhom te chuan Real Madrid player of Meg Zinga shal chu andu vote an thlaka hemia hian vote singa sangli vel zet chu atlani hin alanga tlapina player an kol lai shal chuak tura andu zinga minglang sar ber chu Vallejo ania ani hi 15% vel lain andu tolafa chuak turin andu tinani chu pani na hian Lucas Vazquez chu auma ani hian 14% vote amuwa chuak tura du vote amunem angring hle pathumna hian David Alaba auma ani po hi 14% velin chuak turin anduwa palina hian Mendy chu omin ani hi 10% vel lain chuak turin andu ve boka pangana hian beiselo takin Vinicius Junior chu aum wang maya Vinicius Junior hi 9% velin chuak turin andu tinani chu vote la zongzong atangin vote singni sangthum zathum samthum pasari vel chuan Vinicius Junior hi chuak turin anduwa chuak tura du tu hi an tam angring hle parukna hian Luka Modric chu auma pasarina Xiaomeni omin pariatna Fran Garcia auma pakwana Rodrigo chu omve tatmahin somna hian Arda Güler chu omve bok German Bundesliga tla Bayern Munich lampoin an defender kolai Kim Min-jae chu shal antum ni hin alanga nipui transfer kongka loin hong tura Bayern lam hian an defender hi shal an phaldo ni hin Sky Sport Germany chun antarlang Sky Sport lamin antarlan to hi chu achiang deuh tluka ngai ani thina Kim Min-jae hi Bayern lam hian shal an phalta a ang hle hetiang ani ta kha chun ama senglu du tu Juventus Newcastle United mai ba ka Manchester City le Chelsea te tan chun thulomom tak ani ngei arinom Manchester United lampoint Victor Osimhen chu an senglu theidon ta ang chhotran ta khop maya nizana makhan Africa Food News lamin atarlan danin Osimhen hian United zom appointed taloniin alanga tlappa ni te pon indoor na an nei puido ni in tarlan ani tatlat mai chuti rolen news hi thanem tak rumors kan tiang chi te po atam thina hemi news Africa Food in atarlan dana chuan Osimhen hian United zom aduta ang hle clear chhozel phot mai ngo ole hati chin hatun tuma tan chon ni tamai se clear tu te ha channel min ngai lut saka inchunga lom thu ka soi tak meu meu ani like share le subscribe lom han tan min han la pui le ula thu thar ngai nom tak tenen kanin mo chhole zel don ne